wanni rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii dura buuse salaata sommana hajji zaka waan akkanaa odoo hin ta'in iqra qara'a zamanni zamana beekumsaati obboleeyyan kee zamana dubbisuuti saayinsii fi teknooloojiin eessa jirti qur'aanaa fi hadiisa sayya keessatti argan irra collee namaatiin ta'uu fadhaa yoo jenne obboleeyyan kiyya qur'aanaa fi hadiisa sayya saayinsiidhaan haa gargaarsifannuun isiniin jaa beekumsa nuti qabnu wanni nurraa balleessu ammoo maal waan nyootu nurraa balleessu haasidumma wal iyaadu billah arra dura ballina isiitiin laalle imaam abi sa'iid hasan ibn yasaar al-basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gaafa tokko maal je waa afur nama afuriifin kannee je zulmi nama miidhaa kan warra aangoo qabuufin kannee je isaanumaatu tuutuun nama miidha boona shamaraafin kannee je kijiba naggaadeefin kannee je histii wanyo sheekootiifin kannee je nas'alullaha salaamata wal aafiya namni akka sheekootitti haasida qabu hin jiru obboleesso namni akka sheekootitti haasida abadan hin agartuun sinja inuma takka risarjii godheetaniin allaale wallahi alladhi la ilaha ghayru naqaan facciste dardarri bakka ciru cufarraa shayin urjii tahee akka hin mul'anne warri godhe wallahi alladhi la ilaha ghayru sheekootii gurguddoodhaa yooniin sinjii akkamitti illaa man rahima rabbuk nama rabbiin rahmata godheef malee amataa gadaa isuman agarree bakki tun akka callaa qabduu takkatti asirra dhaabbachuun akka callaa qabduu hin gadhiisu ilmii dardaroota collee if jalatti guddisee yeroo xiqqoo booda isaanitti kannee gallakkisu umrii tiyya asirra dhaabbadhee daawaa godhu niyyaan qabu wallaahi niyyaan qabu tiyya yooniin siime yeroo xiqqoo booda joollee ayman lamaan hogguutiin jaan qaraa eegasii fi bu'ee isaan laalu tanaa miti waan meeqaatu jira bar amantaa islaamaatiif labbaawwan obboleeyyan kiyya da'awaa godho qofuu miti bar karaa meeqaan laffa'uu dandeessa wallaahi nu keessa jira odoo hin taane sohiibi sheekh amiin ibroo nu keessatti argama halaal showin wanni dhufteef maaliif dhufte qaanaa akka hin laalleefi bar da'awaa asiinis godhu jirtaa bar nashiidaa bareedduu ta jihaadatti nama kaas amantaa islaamaatiif hinaaffatta si kaas dubra keenya hijaabatta kaastu obboleeyyan keenya yeroo baasan bar amantaa islaamaatiif hojjechuu jiranii bar da'awaa godhuunis hojjechuu jira ati beekumsan qabdu masgiida kee cinaa maallaqaan dhaabbannaan da'awaa gootee bar istiin sheekootiifin dhiisee jee aalimtichi guddaan kun rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a beekumsa teenya dhabamsiistiga wallahi alladhi la ilaha ghayru waan ati gayuu feete suman geesne alhaasid la yasud haasidni amiira tahee namaan deemuu hin tanto dhukkuba yahudaatii fi nasaaraatii ni beeytani rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في العقوبات والطبراني في الأوسط بسند جوده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وكذلك العلامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر والتدابر والتباغض والتنافس في الدنيا والبغل أما ثم حتى يكون البغي ثم يكون الحرج أي القتل بعد ذلك إرجما ربي صلوات الله وسلامه عليه أمتك شكي داملتي ركبني والرئيسان دور دبره إسان تقود أبي جراتا إسان تقود جراتا جنان صحابان يا إرجما ربي ركبني أورما دبره مالي جنان الأشر والبطر جين همين في كوفا كيسا وسن الرابه هودا وللأودودا الدنيا تنكيستي والدرقمودا والبخر دوينا قرقودا تهودا منك فرادك أرجع مسجد عباس يوجبت أمو وان هنجر كناف في أمس نما دايتاني كيساو تجارة مسجد في يروجب تنين أقبل ينكي إذ قدني هنجينان هكا سر جرتو كنت وهي لبو كيساني منا كيساني تتولجو في بوكي سايتيما مالي الراسو داتن كيساني يو إسنين جي والله جالله قدو إسني قديس يو آره هارون سنجي
جابر أكوانتي كذا ونسي أسوات إندرسين مسجد كينيا وانا كنا فينا شلقمته ونيتنا كنا وان قبض النجار غارجا برادمان سنجا والبخل دوينا أمانتنا إرهدون نما نسأل الله السلامة والعافية guyyaan callaa akka akkanaan godha kajau arranta nasal fi dura salaatee baajaaju manaabaasii itikaaba seenee Allahan jalla jalaalu baajaaji osuun ta'in NGO san baasaaf tiippiin isaa $50 guyyaa sanirraa masgiid maa yeji doyinummaadhaa jeeba dhukkubni ummata baree qorqodoota yahudaa dhiira lamasiin kannitu maslahaa isiitiin malee sifaa isii tana cufa dhaalu jirra amma wal iyaadu billah nama rabbiin rahmata godheef malee obboleeyyan kee hamma roorroon argamtutti eegasi hamma ajjeechaan argamtu wannooti ammaan tana eenyutu Allahu akbar jee wal ajjeesu jira beekumsa wanni dhabamsiise maali